Kardom penny bertarji, tap any prime time news and mampinili monitoron p. Aprang si bertang don bench pajur midam de aprang bertang kong perjik tha. Langlok Sower Medical School Kidamatora Kemi Mejok Rat Kisung Kachachak Nang. BPTC hinten patir pipan si hapit inar ben Kisung Kachapachok Japan hapit kipan asay kedeng. West Karbi Anglong Tongkasar Pualong Corona Kiso Ben Kijok Kelong Japan Hirjume Kihang. Bertang kong PRJ Jelapit Putot Bertang Don Ben Chapajur Midam Sna. Rangsina Pamon Gita Aham Pangatuma Hinpen Arnami Hirjume Kihang. Pinyada Porpai Sergebra Achitim Pen Porpai Krihini An West Karbi Anglong Dongkamokam Rong Supialong Rangsina Pamon Gita Thorom Aham Pangatum Ahin Pen Dongka Serpo Arnam Anglong Along Corona Akiso Awor Nang Kiong Lapen Nang Kilitu Ong Ason Teklong Si Sai Jok Japan Corona Akiso Lapen Botor Bukan Kimisen Nang Jiapan Pura Arnam Hirjume Kihang Mate Kardom Kardi Asai Dingpon Lapen Lapang So Ahir Jume Kihang Ponalong Katsetong Don Abang Pua Bang Pi Amen Lake Montok Bi Kongchun Bang Ram Timung Mai Pu Lapen Bapu Timung Kitip Kiteng Lapen Ari Sang Huatum Chirap Chutudun Pen Pini Labang So Asai Mate Kardom Kardi Asai Insam Jun Pen Pachun Ponlo Dongkamokam Pen Bertapang Dakpon di Kantor Terang News 24 Karbi Anglong. Nilip MSC constituency arlo ingnar ketang nakajok rat kacheleng kisung bangso putra khampang asong tumpensi puthot habit ke panasai kedeng. Nilip constituency ke parlo Koilamati BPTC road along kai ke ingnar pen kapherenang lapen apran kedam tangka dopiglo sitame PWD department lapen forest department pen kelangpon ke pangkruajok nilip ariso ejangatum thorpaksi towar ke pan asai dengponlo. Chingrom Youth Association Amai Pujur Song Tok Bipen Sayamok Kilangpon Arpu Dengponlo Lasi Karbi Anglong Autonomous Council Forest Department Lapen PWD Department Atom Ta Asap Chuteraksi Prapjun Pen Ingnar Pen Special Protection Kipi Japan Sai Cheklempon Popusi Pachini Pon Lapen KSA Koilamati Branch Lapen KSA Nile Branch Pen Sitame Prapjun Pen Arpu Gitu Atum Ametangasai Kacheklempon Japan Choning Repon Pedo News Desk Report, News 24 Karbi Anglong. Langlok Sorat Towar ke Mime Lapen Medical Kave Lapen Mason Network Kave Ajok Hadagaratum Kisung Chitak Nang Lopusi Birta Nang Pale. Korkanti constituency ke Parlok Langlok Soangkang non Kapechinga Porahut Tower Medical School Lapen Network ke Joyke Kave Darajok Kisung Kachachak Nang Lopura Perangke Kahumrida Mahut Nang Pachinidun. Ketana tengke nonapor kiso karumpluk aporahut Langlok So State Dispensary ahin penthanta kachirok tokedeng ponawe lapen halapu veterinary ahin atumta jontowur chanpilapita thangat kahumrida mawe putak nang pachinidun anjot kali Langlok So hawar ke non puta inglong alang sik kijunang PH pen thangta mission kijunalang kipiji aphan kedeng ponawe lapen barla porlo te aroyalang kachihota junang arad loputa pachini Poloni pen Arun Crow, Cherap Chetodon pen Pirta Pangdakpon, Deborah Kathar, News 24 Karbi Anglong. Pini bertalapan si Kang Tonilo, tumit hagmi, Kardom.